Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 3 ukwezi kwa kane uyu mwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Ubutegetsi bwa Iran bwanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitero cyaturikirije ikiraro cyayo i Tehran, buvuga ko Amerika itazigera ikira icyasha isigiwe no kwibasira ibikorwa remezo bya rubanda. Naho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibitero bya drone bikomeje kugabwa muri Minembwe, umuvugizi wa Twirwaneho yasabye Leta y'iki gihugu gufata abaturage ba Minembwe nk'abaturage bayo. Hakenewe kuko Leta yumva yuko turi abaturage bayo barimo bapfa igitondo n'umugoroba. Mu gihe Leta iziyumvisha ayo magambo, ndatekereza kuko amahoro azaza. Mu yandi makuru, mu mikino itike y'amadolari 11,000 ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi, ayo n'ayandi menshi nabateguriye ntabacikege. Ndi Yves Bucyana. Ayo makuru ahagarariwe na Anne-Marie Nyumwiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Jegdasi Hundi Mundu yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Igihugu ca Uganda kivuga ko cakiriye umugwi wa mbere w'abantu birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe amasezerano yasinywe mu mwaka uheze. Ubushikiranganje bw'imigenderanire buvuga ko abantu 8 b'inkomoko yo muri Afrika bashitse Kampala kwa gatatu inyuma yaho umucamanza wo muri Amerika yemereje imanza zabo. Ariko ishirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda ryavuze ko ivyo biteye kubiri n'amategeko kandi ko rifise imigambi yo kubirwanya muri sentare. Rivuga ko inzira abo bantu barungitswemwo itabereye kandi itesha agaciro. Amerika iramaze kwirukana abantu baharurwa mu mirongo ikabarungika mu bindi bihugu birimwo Ghana, Sudani y'Epfo na Eswatini. Uburusiya bwagavye ibindi bitero bikomeye vy'amamisire n'amadrone vyahitanye abantu muri Ukraine mu joro ryakeye no mu gitondo. Vyatumye President Zelensky yagiriza Uburusiya kwirengagiza akamo kiwe kagahengwe kuri Pasika. Bose hamwe hapfuye abantu 5, abandi 40 barakomereka hirya no hino mu gihugu. Ni inkuru ya Sarah Rainsford ari Kiev, mwumva mu rya Juventine Muragije Maria. Ku nshuro ya kabiri mu cyumweru kirenzeho gato, Uburusiya bwagabye igitero kinini cyane ku manywa. Ingabo za Ukraine zo mu kirere zivuga ko misile na drone amagana zatewe nijoro, izindi mu gitondo hagati. Zavuze kandi ko zari zigamije kwibasira ibikorwa remezo bikomeye, ariko kandi amaze abantu batuyemo, imiduga n'ivuriro by'amatungo byatewe. Abantu barapfa, abandi barakomereka hirya no hino mu gihugu. Perezida Zelensky yamaganye ibyo bitero, avuga ko Uburusiya bwahisemo gukaza intambara kuri Pasika aho kwemera igitekerezo cye cy'agahenge kuri Pasika. Iyi ni BBC. Iran ivuga ko yarashe igakorora indege y'intambara ya Amerika mu kirere c'uburengero bw'ico gihugu. Pentagon iremeza icese ibivugwa na Iran, ariko umutegetsi wa Amerika atavuzwe izina asubirwamwo ko yavuze ko hariko haraba igikorwa co kurondera abagendesha iyo ndege. Ibinyamakuru vya leta vya Iran vyasohoye amafoto n'amavideo bigamije kwerekana ibice by'iyo ndege yakorowe hamwe n'imwe mu ntebe zishibura umudereva. Hamwe ivyo vyokwemezwa, bwoba bubaye bwa mbere indege y'intambara ya Amerika ikorowe n'uruhande rw'umwasi kuva intambara itanguye. Iran yagavye ibitero ku nyubako n'ibikorwa remezo mu kigobe c'Abarabu mu gihe iriko irihora ku bitero vya Amerika na Israel. Kuwait yavuze ko urugomero n'ikigo kiyungurura amazi kiyakuramwo umunyu vyononekaye kubera misile. Iyindi misile nayo ituma ikibanza gitunganirizwamo igitoro gisha. Imirimo mu kigo gikomeye gitunganirizwamo gaze ci Abu Dhabi yahagaritswe inyuma yaho cononekaye kubera ibitero vya Iran. Mwijoro ryakeye Perezida Trump yagabishije ko ashobora kongereza umurindi w'ibitero, aho yavuze ko Amerika itaranatangura guhasha Iran. Yabivuze inyuma yaho Amerika isamburiye ikiraro nkenerwa cyane kiri mu burengero bw'umugwa mukuru wa Iran, Tehran. Latifa. Urakoze cyane Jegdasi.
dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yanenze cyane ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye igihugu cye bishingiye ku ntambara mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kagame yavuze ko ibyo bihano byibasira uruhande rumwe gusa kandi ko ari igitutsi ku gihugu cye. Yanashimangiye ko atazakuraho ingamba z'umutekano Leta ye yafashe igihe cyose ikibazo cya Kongo kizaba kigiteye impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Mu kwezi gushize Amerika yafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda ndetse itangaza ko izahagarika guha bamwe mu bayobozi b'icyo gihugu impushya zo kujya muri Amerika. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje kuri YouTube, kimwe mu by'umunyamakuru abaza Perezida Paul Kagame nukumenya niba leta yiwe izovanaho ingingo z'ubwirinzi nk'uko biri mu masezerano y'amahoro ya Washington bumvikanye na Kongo. Ni mu gihe intumwa z'u Rwanda na Kongo mu kwezi guheze zongeye guhurizwa Washington n'abategetsi ba Amerika bongera kumvikana kuyashira mu ngiro. Bimwe mu biraba u Rwanda muri aya masezerano no kuvanaho ingingo z'ubwirinzi abandi bumva ko ari ingabo u Rwanda rwarungitse muri Kongo naho rwagumye rubihakana, ari naco umunyamakuru yongeye kumubaza. Perezida Paul Kagame avuga yuko ingingo z'ubwirinzi zitaba zigizwe n'ikintu kimwe ngo n'ingabo zishobora kubamwo. What ordinarily, what would anybody define defensive measures as? To do with the problems that are in Eastern Congo. It means a number of things. It means you may use equipment, you may use troops on the ground, it means to defend that territory. It is actually to defend our border. So if I'm defending my border, one morning I'm in 5 kilometers or 10 or 20 because of what I identified as a threat. And in another week, they have pulled back. Ku kibazo cy'uko u Rwanda rwoba rugiye kuvanaho izo ngingo nk'uko biri mu masezerano, aho hoho inyishu ya Perezida Kagame ntica hirya no hino. We refuse to remove defensive measures. Kwanze kuvanaho ingamba z'ubwirinzi. Niba bivuze ko ari ingabo cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, twe tuzita ingamba z'ubwirinzi. Wowe uko ubyumva, kuki haba hari inkeke kuri jye hanyuma ukansaba kuvanaho ingamba zanjye z'ubwirinzi kandi ntacyo ukoze kuri izo nkeke? Ibyo birumvikana. What is the logic? Perezida Kagame avuga yuko ibyo u Rwanda rusabwa n'amasezerano rubikora, akavuga ko Kongo yo ivyo isabwa itabikora cyangwa ikabikora igice. Mu byo Kongo isabwa harimo kurandura umuhari FDLR. U Rwanda ravuga yuko ari kimwe mu bigeramiye umutekano warwo. Ku bihano Amerika yafatiye bamwe mu ngabo z'u Rwanda hamwe no kwima viza bamwe mu bategetsi b'ico gihugu, Perezida Kagame avuga yuko ari ingingo zitumbera uruhande rumwe kandi ari gitutsi ku gihugu ciwe. Nikindi kimenyetso c'icuka kibi hagati ya Kigali na Washington gishobora gutuma umugambi w'amahoro mu karere ugorana gusumba. Ibitero byinshi byibasiye agace ka Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage barapfa umunsi ku wundi ndetse bamwe muri bo bagahunga kubera ikibazo cy'umutekano muke. Kumenya ibiri kwabera biragoye kuko hari ugucika kw'itumanaho rya telefone itangwa n'iminara igenzurwa n'ingabo za leta FARDC, ubundi gafatwa n'abarwanyi batwirwanaho mu gihe imirwano ikomeje kumera nabi. Mu gushaka kumenya uko ubuzima bw'abahatuye bumeze, mu kanya gashize naganiriye na Rugabo Fidel, umuvugizi wa Twirwaneho uri muri Minembwe, ntangira mubaza aho Twirwaneho igenzura kubazi n'abatazi akarere ka Minembwe. Bo abaturage bo abasirikari uwo ari wese utuye muri Minembwe ubuzima bumeze nabi kubera kuko ibitero ni byinshi by'amabombe ya drone ndetse n'ibitero byo kubutaka. Hanyuma ubwo kubijyanye na service nk'ubuvuzi se nk'ibiribwa bihagaze bite muri ibi bice? Nimba tuvuga yuko inzira zifunze, imiti irashobora kuva hehe, ubuvuzi burashobora kuva hehe? Kuvuga ngo hospitals, clinics, ibintu byose byarafunze, kubira kuko ibigori n'ibishimbo byeze ariko ntibishobora kuribwa, nta munyu nta mavuta. Ni ukuvuga ngo nabwo abaturage kubera guhunga imihana yabo nabwo ko birashira, ibyinshi byatwikiwe mu mazu yabo, ibindi byatemaguriwe mu mirima. Ni ukuvuga ngo ubungubu ni inzara irino. Hanyuma ugereranyije n'amezi ashize umutekano warushijeho kuba mubi cyangwa hari icyahindutse? Umutekano warushijeho kuba mubi cyane, abaragiye inka bakaraswa, abagiye mu mirima bakaraswa. None nibandi babagaba ibyo bitero? Ibitero tubigabwaho na leta ya Kinshasa ifatikanyije na leta y'u Burundi hamwe n'abariye babo abazalendo, FDLR, abo bose bafatikanyije ndetse bafite n'abamercenaires baturutse mu bihugu bindi bitandukanye. Abo bose nibo batugabaho ibitero ku manywa na nijoro. None ko igisirikare cya FARDC kitemera ko aricyo kirimo kubikora, gihamya ntakuka mufite ko aribo babikora niyihe? Igituma tubihamya nuko nta bandi duhanganye nabo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka igisirikare cya FARDC cyavuze ko kigomba kwisubiza agace ka Minembwe centre. None ndibaza mwebwe kurwanira n'ingabo za leta aho muri
Minembwe nimubona ko byabishyira mu kaga abaturage b'abasivile? Nta handi dufite twarwanira yuko twari mu Minembwe no mu nkengero za Minembwe hatari abaturage, leta irazira dutera iturutse impande zose. Mu gihe dutera n'abaturage bacu, mu gihe basanga abakecuru bakabicira mu mazu, tujana n'abaturage bacu dukomeza tubapfungira kugeza uno munsi. Mwaba mufite uburyo mutandukanya se abarwanyi banyu aho bari naho abaturage batuye? Abarwanyi bacu bari ku misozi bahanganye n'aduyiriya hirya ku misozi hejuru, ntabwo baba muri centre ya Minembwe. Hanyuma mwebwe se cyo mwifuza cyangwa se icyo murwanira muri rusange ni iki? Intego yanyu ni ukwirwanaho gusa? Icyo turwanira cyambere ni ukubaho kwacu, yuko nimba twarasenyewe ibyacu tukanyagwa ibyacu tukaba duhe twishwe igitondo n'umugoroba, drone zose zikaba zituri hejuru nizishaka kutumara. Twebwe icyo dushaka nuko Minembwe igomba kubaho. Twabaye imfubyi, iyo leta niyo yikwiriye kuba yaraje igashiraho ubuyobozi bukwiye ikarengera abaturage n'ibintu byabo. Ni nk'iki mwabwira leta ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga? Nuko leta ya Kongo yataye inshingano zayo, yari kwiriye kuba umubyeyi w'abana bose. Rero turayisaba kugira ngo ihagarike ibitero hejuru y'abaturage no kubateruriza kugira ngo amahoro arambe. Icyo twobwira amahanga yaradutereranye araturebera. Biratangaje kubona iyi miryango yose inanigwa no kuvuga. Uwo yari umuvugizi watwirwanaho uri muri Minembwe, Rugabo Fidel, watubwiraga icyo basaba leta ya Kongo ndetse n'uduce twirwaneho igenzura muri Minembwe. Twashatse umuvugizi wa FARDC Mark Azukai adusubiza mu buryo bwanditse ngo FARDC yakurahe izindi drone. Atubwira gusoma itangazo rya 23 yavugaga ko yarashe drone za FARDC ikisangani. Dukomeje n'aya makuru, kwezi kumwe kurashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zitangije intambara kuri Irani, aho ibintu bikomeje gufata indi ntera. Mu gihe Amerika yarayigabye igitero ikangiza ikiraro gikomeye muri Irani yo yahise itangira kohereza misile mu bihugu bikikije byacumbikiye ibigo bya gisirikare bya Amerika, ndetse inavuga ko yanarashe indege ya Amerika. Ni nkuru ya Generation de Monde. Ikiraro gikomeye cyaraye gisenywe mu gitero ca Amerika giherereye mu karere ka Karaj kari mu burengero bw'umugwa mukuru Teheran. Iraswa rya kino kiraro ryashavuje abategetsi ba Iran aho bagirije Amerika gutumbereza amabombe ku nyubako za gisivile. Iran ntiyatevye kuyihora. Kuri wa gatanu yazindutse ishwiragiza amabombe n'amadrone mu bihugu byo mu kigobe c'Abarabu bihaye indaro ibigo bya gisirikare vya Amerika. Yanatangaje ko yakoroye indege ya gisirikare ya Amerika hejuru y'ubutaka bwayo. Igitero Amerika yarayigize casenyuye ikiraro kije nyuma y'umunsi umwe gusa Donald Trump avuze ko agiye guhasha Iran. Tuzobasubiza ku bihe bya kera iyo batanguriye. Muri aka kanya ibiganiro biriko birabandanya. Guhindura ubutegetsi ntiyariyo ntumbero yacu. Ntitwigeze tuvuga ihindurwa ry'ubutegetsi, ariko iryo hinduka ryarabaye kubera abategetsi ba mbere bose barapfuye bose. Kuva intambara itanguye haciye ukwezi kurenga, Perezida wa Amerika yagiye anengwa ko akoresha imvugo zivuguruzanya. Mu ntango yasa n'uvuga ko agiye gukuraho ubutegetsi bwa Islam bw'abamora. Ubu naho amaze iminsi avuga ko hariko haba ibiganiro ibyo Iran yamiriye kure. Rimwe asaba Iran kugurura umuhora wa Hormuz uca mu igitoro, ahandi naho agasaba ibihugu biwukoresha kubuyugururira. Ibi byatumye bamwe mu bahinga bavuga ko yaherewe. Ivo Dalde yahoze aserukira Amerika mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN. Ariko aganira ku muhora wa Hormuz yirirwa aravuga yuko uzokwiyugurura wo nyene ubwawo intambara imaze kurangira, canke n'ikindi kintu abandi bantu bakeneye gukora. Ayo masezerano yerekeye iki? Hari ukuntu ibintu bidasobanutse neza. Nta mukenyero ugaragara ushobora gusobanura ivyo bintu. Hagati aho Perezida Trump akomeje kubogoza bamwe mu bategetsi bo hejuru wa Amerika. Mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa amaze kubogoza abashikiranganje babiri n'umukuru w'ibiro vya gisirikare. Bamwe n'abandi bibaza ko bifitaniye isano n'intambara ya Iran. Arakoze cyane Generation de Monde. Nyuma yaho leta ya Ghana yatangaje ko guhera mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka 2025 abanyafrika bose bazajya binjira muri iki gihugu nta visa basabwa, nyuma y'uko wahoze ari perezida w'iki gihugu Nana Akufo-Addo yemeje uyu mwanzuro mu kuboza umwaka 2024. Perezida uriho ubu John Mahama yavuze ko igihugu cye kizatangira gushyiraho gahunda yo gutanga visa ku buntu ku banyafrika bose guhera kwa 25 kwezi kwa gatanu y'umwaka, nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Samuel Ablakwa abinyujije ku rubuga rwa X. Benjamin Yokwizera arakomeza.
murabizi ko ingengo y'imari ya leta aba ari ingengo y'imari y'abaturage. Mpamvu rero Transparency International Rwanda twarebye tugasanga koko iyo ingengo y'imari igeze ku nteko ishinga amategeko gusa bidahagije, ahubwo abaturage nabo bakwiye kubimenya ku buryo bugari. Dutangira rero dukora bigaragazwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku turere kugira ngo koko dushobore natwe kwinjira mu buryo bwimbitse mu buryo byagaragajwe, ariko noneho tugende tureba nihe hari ibyuho byakomeza gukorerwa ubuvugizi. Ikigaragara ni uko kuva icyo gihe tubitangiye kubikora hari byinshi twabonye biba bikeneye ubusesenguzi bwimbitse, kandi iyo hajemo imiryango itegamiye kuri leta n'ijwi ry'abaturage, iyo tukaganira ku buryo bwihariye n'abakorerwa izo audit, hari ibyo bagenda batugaragariza badashobora kubwira umugenzuzi w'imari ya leta. Mwabonye iki? Ubwa mbere ibyo byifuzo n'abo by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta twabyinjiyemo turabisesengura ku buryo bwimbitse, dusanga harimo ibyifuzo nama byoroshye cyane gushyirwa mu bikorwa. Hari ibigereranije ibikomeye n'ibikomeye cyane. Ubwo wenda nagaruka ibikomeye cyane, dufate niba akarere kakiriye icyifuzo nama kimwe gikomeye cyane rekagishyira mu bikorwa, icyo cyifuzo nama iyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarutse aravuga ngo ni 0%, kandi cyari kimwe. Iyo muvuze ngo nta buryo bwari buhari, urwego rw'akarere cyangwa se urundi rwego rwagiriwe inama mu kugira ibyo rukosora n'uko rubinoza, rwari rufite ngo kugira ngo rubashe kuganira n'abandi bashyira mu bikorwa cyangwa se barekura ayo mafaranga, ariko urwego rw'akarere rurazamuka, hakaba intara, hakaba minisiteri, ni inzego za leta zubatse. Kubera iki ubwo buryo bw'imikoranire butari buhari? Reka dufate ko ari biyogazi bagiye gushyira mu karere runaka, iyo biyogazi ikaba ijya gukorwa na WASAC. Usanga ingengo y'imari n'igenamigambi bikorerwa kuri urwo rwego rugiye kubishyira ku karere, yewe n'amasezerano ya rwiyemezamirimo ugiye kubishyira mu bikorwa akorerwa kuri icyo kigo cyo hejuru, kuri central government. Ugasanga akarere ayo masezerano ntabwo kayafite, ntabwo kazi n'amafaranga azagenda muri iyo ngengo y'imari. Ibibazo rero iyo bije bigora akarere kuba kabikurikirana, kuko rimwe na rimwe hari igihe nk'amakuru nk'ayo ngayo na rwiyemezamirimo yagira ibanga. Ibyo mutubwira rero ni uburyo bw'imikorere, ariko mu buryo bw'amafaranga mwabonye iki? Dufate nk'umwaka wa 2024 umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko hafi miliyari 14 z'amafaranga yakoreshejwe atakoreshejwe neza. Twagereranya no muri 2023 tugasanga amafaranga ari kuri miliyari 4. Ubwo urumva ko byazamutse, kandi tuba dutekereza ko uko imyaka igenda abakoresha ingengo y'imari bagenda banoza imikorere yabo. Ariko abantu bavuga ko ngo iyo birimo bisobanurwa biba bikabije, ariko byagera mu butabera n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bagasanga ya mafaranga uko bayavuga ntabwo ariko yose yagiye, koko impapuro zikaboneka n'ibindi. Ibyo byo mubivugaho iki? Ahantu hari imbogamizi cyane ni mu ya makosa yandi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agaragaza yuko atajyanye n'imikoreshereze y'amafaranga, icyo twita non expenditure related weaknesses, aho dufata muri mwaka wa 2023 yavuye kuri miliyari 1,132 bikagera muri miliyari 1,343. Muri icyo cyiciro cy'ayo mafaranga harimo cyane cyane kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ajyanye imitangire y'amasoko ya leta. Mutubabarire ku kibazo tekinike kibayeho cy'inkuru tubagejeje ijyanye n'umuryango Transparency International Rwanda, aho kubagezaho inkuru yo muri Ghana yavugaga ko igiye gutangira gutanga visa ku banyafrika bose guhera mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Iyi nkuru ya Transparency yavugaga ko uyu muryango uvuga ko hari amakosa akomeye akorwa mu micungire y'umutungo wa leta, nyamara abayigize ntibahabwa ibihano bihagije bigateza igihugu igihombo gikomeye. Ibi babitangaje nyuma yo gusesengura raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, basanga hari byinshi bikwiye gukosorwa mu micungire n'imikoranire y'umutungo wa rubanda. Uretse ibyo kandi bagaragaza ko hari n'ikibazo cy'uko inzego z'ibanze ziri mu turere zibazwa imishinga imwe n'imwe itari mu nshingano zazo, cyane ko amasoko yayo aba yaratanzwe n'izindi nzego zifite ububasha, bityo akarere kakabura uko kayagenzura neza. Mu kanya gashize mu nkuru ivuyemo twumvishaho umugenzi wacu Anne Marie Niyommwiza yavuganye n'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Mupiganye Aporneli, aho yatangiye amubaza ibyo bahisemo gusesengura iyi raporo kandi iba yaranyuze mu nzego zitandukanye za leta zirimo n'inteko ishinga amategeko.
dukomereje muri no nkuru ya Ghana twababwiye ko nyuma yaho leta ya Ghana yatangaje ko guhera mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2025 abanyafrika bose bazajya binjira muri iki gihugu nta visa basabwa nyuma yuko uwahoze ari perezida w'iki gihugu Nana Akufo-Addo yemeje uyu mwanzuro mu kuboza umwaka wa 2024 perezida uriho ubu John Mahama yavuze ko igihugu cye kizatangira gushyiraho gahunda yo gutanga visa ku buntu ku banyafrika bose guhera ku itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Samuel Ablakwa abinyujije ku rubuga rwa X. Benjamin yo kwizerwa arakomeza. Itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu yatoranijwe kugira ngo ihure na Africa Day, umunsi wizihizwaho ishingwa ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ndetse ukaba unizihizwaho umuco, umwihariko n'amateka bya Afrika. Samuel Ablakwa yavuze ko visa y'ubuntu ku banyafrika izaba kimwe mu bigize politiki nshya ye e-visa ubutegetsi bwa Mahama burimo gutegura gutangiza mu kwezi gutaha. Yanavuze kandi ko iri vugurura rizakomeza gushimangira isura ya Ghana nk'inkomoko yo guharanira ubunyafrika nyabwo kandi rikazanafasha guteza imbere ubukerarugendo n'ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika. Mu mwaka wa 2024 uwari perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo niwe wabanje gutangaza ko abafite pasiporo za Afrika bazahabwa visa ku buntu guhera mu kwa mbere 2025. Aha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasobanuye ko iyo gahunda itashoboye gutangira kubera ko uburyo bwo kwishyira mu bikorwa n'ingamba z'umutekano bitari byateguwe neza. Arakoze cyane mugenzi wacu Benjamin niyo kwizerwa. Iyi ni BBC Gahuza Miryango. Dukomereje mu kiganiro imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu, intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo irimo gutanya ndetse no guteza amakimbirane mu banyamurenge. Bamwe bavuga ko bashyigikiye u Rwanda mu gihe abandi bashyigikiye leta ya Kongo n'abayifasha. Reka tubasogongeze. U Rwanda rugira strategy nuko ngo rudutera icumu rututurutse inyuma rugasara kwaje turuka imbere ukatwereka ko ruje kudutabara ruduteje rede tabara iratwishira tumaze barasubira barahindukiye bazarara batabazi batabara izo za mayima yari kwavuga izitarabaye trend n'u Rwanda zahawe ubushobozi n'u Rwanda. Ariko uravuga u Rwanda kandi no wari mu barugwanira. Exactement. Niyo burya uvuga ikintu uzi yuko wakibayemo. Hanyuma uyu munsi aravugwa abagwanyi ba FDLR aho mwagwana kubera kimwe abaturage bapfa mugabo abagwanyi ba FDLR bakagumaho. U Rwanda rwararwanye rufata igihugu rushinga shabidata major ico genti bonge kuvuga ko hari FDLR cyangwa interahamwe. Uriko uravuga u Rwanda ariko dufise abayobozi ba M23 dufise ba Kaniki barongoye twirwanewe harimo abanyamurenge hari abandi bo mu bundi bwoko kubera kugumuza n'u Rwanda kubera ko u Rwanda rusinya amasezerano na Washington agashirwa mu bikorwa nabo ngabo uri kuvuga ngo nabakongomani. Urumvise byahejeje kuvuga ko na hari iwanyu hacunzwe n'ingabo za leta hamwe n'ingabo z'u Burundi. Mu byukuri iyi ideology niyo tuvuga n'uyu munsi irimo yita abatutsi b'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro yuko ibintu byose bikorwa na leta ya Kinshasa bikorwa na Maima ibikorwa na FDLR bose barayisangiye ideology. N'uyu munsi abanyamurenge bari gupfa ntabwo bimubabaje kubera ko bari gupfa bazira ngo ni abanyarwanda kandi ari abanyamurenge ari basa ari ba nyina ari baruname ari bashiki biwe ari ba nyirasenge ari ba nyirarume ariko kubera ko iyo ideology ariyo yamugiyemo uyu munsi amadrone arimo yica abantu mu minembwe iyo blockade humanitaire bashizeho y'abantu kutabona ibyangombwa by'ibanze bakeneye ntabwo abona ko ari abanyamurenge barimo bicwa ahubwo umuntu yanakwibaza nimba bavuga ko u Rwanda ruri muri Kongo rwo kurwana muri Kongo kuki baje kurasa abaturage binzira karengane ntibaje ngo bagende baje kurasa u Rwanda. Uyu munsi nta Rwanda ruri mu minembwe. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Mwiriho mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu gikombe cy'isi. Gucuruza amatike y'igikombe cy'isi cya 2026 bwa mbere ku mugaragaro byerekanye ko FIFA iri kwishyuza kugera ku madolari 10,990 ku muntu ushaka kureba umukino wa nyuma. Ibi bishobora kuba ari byo biciro bihenze cyane mu mateka ku muntu usanzwe ugiye kureba umupira w'amaguru ugereranyije n'ibiciro bitangwa n'abategura
marushanwa, tutavuze ibiciro by'abandi bongera kuyagurisha ku isoko rya kabiri. Mu gitabo cyabo cyo gushaka kwakira irushanwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico bari bavuze ko itike ihenze cyane ku mukino wa nyuma izaba ihagaze ku madolari 1,550. Igihe amatike yatangiraga kugurishwa abanyamuryango b'amakipe y'abafana yemewe mu kwezi kwa 12, itike ihenze cyane yari yashyizwe ku madolari 8,680. Ibiciro byongeye kuzamuka ku wa gatatu ubwo hatangiraga igihe cyo kugurisha amatike ya nyuma. Amatike y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cya Qatar 2022 yari ahagaze ku madolari 1,608, ku mwanya uhenze kurusha iyindi yose. Kumenya neza igiciro nyacyo cy'amatike y'irushanwa rizatangira mu kwa gatandatu biragoye kuko FIFA itigeze ishyira hanze uburyo igenderaho ishyiraho ibiciro. Ikindi kandi bari gukoresha uburyo bwo guhindura ibiciro bitewe n'uko isoko ryifashe, aho ibiciro bihinduka isaha ku isaha bitewe n'uburyo abantu bari kuyashaka. Mu mpera z'umwaka ushize igiciro cy'amatike ya mbere cyasobanuwe nk'ubugambanyi bukomeye mu kwa 12. FIFA mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze. Dukomereje mu kiganiro baza muganga twateguriwe na Yvette Kabatesi. Mwiriyeho neza. Akenshi uburwayi bw'impyiko ngo ntibukunze kugaragaza ibimenyetso, ariko hari bimwe bishobora gutuma umuntu akeka ko izi ngingo zaba zifite ikibazo. Ni mu gice cya kabiri ku buzima bw'impyiko nuko zabungabungwa muri rusange. Turacyari kumwe na muganga Cyril Semana mu ivuriro Ubumuntu. Icyo navuga nuko rimwe na rimwe impyiko ntizikunda kuryana. Buriya n'ubu abantu bumva ababara ngo ndabara mu mpyiko, buriya ntabwo ari impyiko zazimurya, n'umugongo w'umurya, ntabwo ari impyiko. Akenshi impyiko ntiziryana. Izijyana wenda harimo bituma zijyana nka tura tuntu tutubuye, hari igihe turyana, akaba ari impyiko zikurya, ariko akenshi buriya burwayi bundi ntabwo buryana. Ikimenyetso twavuga, hari igihe umuntu abyimba nk'amaguru, hari n'ababyimba mu maso. Impamvu abantu babyimba buriya ni uko impyiko ziba zitabashije kuringaniza neza icyo bita poroteyine ziri mu mubiri wacu. Ikindi, niba umuntu abona anywa amazi mu buryo bwagenwe neza, hanyuma kujya kwihagarika akabona arihagarika gakeya, ibyo nabyo ni ibimenyetso by'uko impyiko ze zishobora kuba zidakora neza. Ubundi urugero rw'inkari, umuntu yagombye kwihagarika ku munsi nibura ni hagati ya mililitiro 800 na litiro 2 ku munsi. Iyo rero ubona wihagarika inkari nkeya, ujye umenya ko impyiko zishobora kuba zifite ikibazo. Ikindi umuntu areba n'uburyo inkari zisa. Ubundi iyo wihagarika inkari ukabona zisa naho zifatiye ukuntu, reka mbyite gutyo, concentre, mbese zitarekuye, ntabwo aba ari byiza. Harimo ikibazo cy'uko impyiko zawe zifite ikibazo, zirayungurura, ariko zirayungurura bigoye. Ni ikimenyetso cy'uko ushobora kutanywa amazi wenda ahagije. Ikindi, ya myanda twavuze, iyo impyiko zitayunguriye neza, ubusanzwe iyo myanda ntabwo iva mu maraso, irakomeza ikibera mu maraso. Noneho amaraso kubera ko yabaye myinshi, ugasanga agiye mu bice bimwe by'umubiri, cyane cyane harajya nko mu ruhu na hehe, ukumva urabyumvira mu ruhu. Abantu bamwe rimwe na rimwe bashobora kumva baryaryata, ukumva urishimagura. Iyo rero hejuru ibyo bimenyetso tuvuze unishimagura, ni ikimenyetso cy'uko hari imyanda impyiko zitayunguriye ishobora kuba iri mu mubiri wawe. Ibyo nabyo ni ikibazo. Ibyo ni ibimenyetso rimwe na rimwe umuntu ashobora kugenda. Ni izihe rero nama mwagira abantu ku buryo umuntu ashobora kugira impyiko nzima mu by'ukuri? Inama twagira abantu ni uko icya mbere agomba kumenya ko ari uruganda rwe atunze rumufasha urugingo rw'ingenzi mu ngingo afite z'umubiri. Iyo rwangiritse aba ari ikibazo bishobora no guhungabanya umubiri we muri rusange. Icyo ni icya mbere. Ikindi, akumva ko za mpyiko agomba kuzibungabunga. Icya mbere kuzibungabunga ni ukwirinda gukora ibintu bizangiza. Ibintu bimwe umuntu ashobora kurya bitari byiza, n'urugero kurya ibintu birimo amavuta menshi, kurya inyama. Buriya ziriya nyama zitukura, buriya abantu barya inyama nyinshi mu cyumweru ni bibi, ko ziriya nyama buriya zikomokamo imyanda myinshi impyiko zigomba gusohora, ibyo bita purine. Impyiko zizikoramo ibyo bita sidirique. Ziriya za sidirique rero iyo zibaye nyinshi mu mubiri ntizisohoke, zitera ikibazo. Ugasanga mu nkari harimo asidirique. Ni ibimenyetso by'uko impyiko zifite ikibazo. Za mpyiko waziteye ibibazo kubera ko za nyama ziriya ari nyinshi. Ikindi twagomye kutirengagiza ni ukunywa amazi make. Buri ni bibi, ugomba kunywa amazi ntunywe menshi cyane nanone, ariko kunywa amazi ahagije kugira ngo ufashe za mpyiko gukora. Ikindi, wagombye gukora imyitozo, gutembereza amaraso neza, ukora imyitozo, ibyo bita siporo. Ikindi twavuga ni rimwe na rimwe
hari n'ibiryo indyo zisanzwe zirimo amasukari twazirinda cyane ukanywa isukari mu rugero, umunyu. Ikindi twavuga ni rimwe na rimwe iyo urwaye ugomba ukivuza za ndwara zishobora gutera kwa kunanirwa kw'impyiko. Twavuzemo zira za hypertension, izo za diabete n'izindi ndwara zose zishobora gutuma impyiko muri rusange zishobora kugira ikibazo ukazivuza. Ikindi abantu bagombye kwirinda rimwe na rimwe abantu batazi nuko hari imiti twamenyera gufata cyane ituma impyiko zinanirwa. Ni iriya miti dufata igabanya ububabare cyangwa kubyimbirwa bita anti-inflammatoire non steroid. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi arakoze cyane ku kiganiro Baza Muganga atugejejeho kuri uyu mugoroba, igice cya kabiri ku kamaro k'impyiko ndetse nuko dukwiye kuzubungabunga muri rusange na muganga Cyril Usemana. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Sharon Geruto, y'amakorera ahagarariwe na Anne Marie Niwemwiza.